I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, današnjem klipu ćemo da testiramo tenkovsku. Ovo je, znači, tenkovska iz 2016. godine. Kvalitetno je odrađena i ima 8 grama neto eksplozivne mase, tako da idemo sada da je testiramo. I kao što ste mogli da čujete, znači, to je bila tenkovska i što se tiče ove petarde, znači mogu da kažem da je sasvim solidna petarda. Međutim, mislim da je petarda koju sam testirao, imate klip na kanalu pre 2 godine, da je ona bila malo jača od ove. Stvar koju mogu da pohvalim kod ove tenkovske jeste kvalitet izrade i također jako veliki dugački fitilj, što je mnogo dobra stvar. Tako da eto, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da svi da bacite like, subscribe. Ja sam Komšija i pozdrav!